kudukurikirana gatanu kuri gatanu ya Venture ikaba igiye gufungura iyindi front kugeza ubu ngubu umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda kirwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyise M23 kikaba gikomeje kugenda kifungura amafront. Kugeza ubu barashaka gufungura front yo muri province rero ya ville commerciale ya Butembo ndetse na aeroport ya Mavivi muri Beni, ndetse bakaba bamaze no gukora amaplan yerekeza muri biriya bice. Amakuru atugezeho rero mu buryo butunguranye, amakuru arakomeza avuga yuko iyi front ya Nord inyura rero mu bice bitandukanye ariko ifite base de commandement mu mujyi wa Goma na renforts zigomba kuza zijya mu mujyi wa Goma mu buryo buri direct materiel ndetse n'igisirikare, aho bigomba kuva kuri territoire y'igihugu cy'u Rwanda n'amashar de combat mu rwego rwo kwerekeza mu majyaruguru. Situation irubero ikaba ikomeje kuba préoccupante, bikaba ari nabyo bikomeje gutera rero impungenge, ari nako bakomeza guharura inzira zerekeza muri biriya bice. Umutwe wa M23 renforce amaposition yawo mu buryo buri lourde, ndetse bari kugenda bongera amashar de combat mu bice bitandukanye bakontorora. Izi renforts muri materiel ndetse zikaba zikomeje kugaragara muri village za Kipese mu bice bya Katondi, ndetse intego ikaba ari yo gufata ville commerciale ya Butembo ndetse na aeroport ya Mavivi muri Beni. Kugeza ubu ngubu iyi deployement y'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda ikaba ikomeje kugenda iba mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abariye bacyo bakomeje kugenda bavuga yuko kugeza ubu ngubu bakomeje kunanirwa guproteja abasivili. Kugeza ubu ngubu rero produit nyinshi zitandukanye zikaba zitakinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye hariya, ni mu gihe umujyi wa Uvira kugeza ubu abarundi bawucururizagamo ndetse n'abawubagamo bakaba bavuyemo, ndetse yewe igisirikare cy'umutwe wa M23 kikaba aricyo kiri kuhayobora hariya. Kugeza ubu ngubu rero affrontement zikaba zikomeje kugenda zibaho kuri axe zitandukanye, ariko iyi axe ikaba ikomeje gutegura imirwano no kuyagura cyane cyane mu burengerazuba bw'iki gihugu ndetse na zone za Baraka, Fizi, Kisepe, Butembo ndetse na Walikale na centre. Kugeza ubu ngubu niyo rero nkuru ikomeje kugenda igaragara, ariko aba bareberi b'umutwe wa M23 nibwo bakimara gutangaza cessez-le-feu unilatéral. Rero iyi cessez-le-feu unilatéral ikaba ngo ariyo gufasha impunzi z'abanyekongo gusubira Uvira, ni mu gihe abareberi b'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kandi bakomeje kugenda bavuga yuko retour y'abantu bo mu Burundi yabaye neza. FC ikaba yatangaje yuko rero kugeza ubu ikomeje kuburira guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abasirikare yafatiye muri biriya bice yuko bagomba kugerageza kwitwararika, ndetse guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ikanyuza mu nzego internationale mu rwego rwo guhabwa abantu bayo bafatiwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Fizi hari tension ikomeye nyuma ya avance y'umutwe wa M23, ubuyobozi bukaba bukomeje guhamagarira rero abaturage kuba calme. Situation sécuritaire ikaba ikomeje kuba préoccupante muri territoire ya Fizi muri Sud Kivu, bitewe na avance y'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugaragara hariya. Iyi ni evolution ikomeje kugenda iba ndetse igatera impungenge abaturage. Administration ya Fizi cyane cyane umwadministrateri wabo Samuel Karongi akaba yahamagariye abaturage kugerageza kwikaruma ndetse no gufatana mu nda, hanabasaba gukorabora ndetse no gufatanya n'igisirikare mu rwego rwo gutangaza rero présence suspecte. Ubuyobozi kandi bwa territoire bukaba bukomeje kuvuga yuko guverinoma centrale ikomeje kugerageza gukondubiza ibintu neza, cyane cyane irangajwe imbere na Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bakaba bavuga yuko ngo kugeza ubu bari guharanira kugarura amahoro. Samuel Karongi akaba yanavuze yuko kandi nanone des informations zigamije kugenda zanduza image ya Congo ngo zitemewe, bavuga yuko ngo zinakreye panique mu baturage. Ahamagarira
rero population kudatwarwa n'ubwoba bagakomeza kugirira igisirikare cyabo rero icyizere. Ubuyobozi bwa Fizi bukaba bukomeje kugenda butanga condoléances ku miryango yagiye itakaza abayo cyane cyane muri violence ziherutse n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa n'umutwe wa M23 kubera yuko agafuni kameze nabi muri biriya bice bya Uvira. Kugeza ubu rero hakaba hakomeje kugaragara yuko ziriya zone ziri sous contrôle n'abarebeli zikomeje kugenda zigaragaramo resistance. Tukaba turi bukomeze gukurikirana gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais zigali turagaruka mu kandi sakaza tuje konti systeme jamais zigali twizere ikomeze neza kandi dahema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tuguhe updates kugeza ubu ngubu zikomeje kugenda zitangazwa. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira niryo rikirimo nakaga rero ku butegetsi bwa Ndayishimiye umusesenguzi akaba akomeje kugenda agira ibyo atangaza. Iyi guverinoma y'uyu mugabo yakomeje kuburirwa inshuro nyinshi ariko bikomeza kugenda bibi by'ubusa, biba bya bindi byo gucira amarenga impumyi itanumva. Umusesenguzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko kuba umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'icyo gihugu warafashwe cyane cyane n'umutwe w'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda ari ikibazo ku Burundi mu nzego nyinshi no ku bijyanye n'inzego za gisirikare cyane cyane. Professor Jason Stans akaba ari umunyamerika wigisha politike kuri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada avuga yuko igihugu cy'u Burundi bwari busanzwe ahanini bwarohereje ingabo zirenga 10,000 muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ntiyigeze itangaza umubare wazo ariko waje kumenyekana mu ntara ya Kivu y'Epfo n'iya Kivu ya ruguru hose hagiyemo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ku bwumvikane bwa leta ya Repubulika y'igihugu cy'u Burundi nyine na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bararwanaga rero ku ruhande rumwe rwa leta y'icyo gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi Edouard Bizimana akaba yari yabwiye radio RFI y'Abafaransa mbere y'ifatwa rya Uvira yuko izo ngabo zahava gusa ari uko leta ya Kinshasa ibisabye kuko ariyo ngo yonyine bagiranye amasezerano. Gusa ifatwa ryayo cyangwa se ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira kuri uyu wa gatatu ryatumye nta yandi bahitamo izo ngabo zari zifite cyangwa se zari zisigaranye atari ugusohoka mu mujyi wa Uvira ku wa gatanu. Akomoza rero ku bitero by'ibisasu muri Cibitoke. Ambasaderi rero Zephyrin Maniratanga uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye yabwiye akanama k'umutekano ka Loni rero ko niba nta gikozwe hari ibyago byo guhangana byeruye hagati y'ibihugu bibiri, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'igihugu cy'u Burundi bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ambasaderi wa Amerika muri Loni Mike Waltz akaba yarashinje rero igihugu cy'u Rwanda muri iyo nama yuko ngo rwaba rurimo kwerekeza akarere mu kwiyongera k'umutekano mukeya cyane n'intambara binyuze mu gufasha no gutera inkunga intambara. Leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ivuga yuko idafasha umutwe wa M23 ariko ubundi niyo yirwanira. Inavuga yuko gusa yashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga akaba yaravuze yuko nta mugambi rufite wo gutera igihugu cy'u Burundi imbere. M23 nayo ikaba yari yavuze yuko nta mugambi nk'uwo ifite, nyamara batera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ku wa gatandatu Amerika yamaganye ibikorwa by'igihugu cy'u Rwanda burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isezeranya kugira icyo ikora kugira ngo amasezerano y'amahoro ya Washington yubahirizwe ku ngufu. Mu kiganiro rero kuri telefone rero kugeza ubu ngubu twavuganye na Stans akaba ari umuprofeseri akaba yavuze yuko ifatwa rya Uvira riteje ingaruka ikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Anavuga yuko bwari umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga yuko abasirikare babwo barwanaga hamwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri barwanaga n'igihugu cy'u Rwanda. Ati none ubu ngubu Burundi bwakuwe ku rugamba kuko Uvira niho banyuraga mu kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero niba Burundi buzagumamo cyangwa se buzakomeza kurwana mu ntambara cyangwa butazagumamo ni ikibazo. None ubu ngubu umutekano w'igihugu cy'u Burundi ushobora kuba nawo ubaye ikibazo gikomeye cyane. Avuga yuko ifatwa ry'umujyi wa Uvira
ariko kwaguka cyangwa se kwagura ubutaka kwa mbere kubayeho kunini cyane M23 yigeze ikora kuva yatangira ibitero umurwa mukuru w'intara rero ya Kivu y'Epfo muri Gashyantare uyu mwaka nibwo waje gufatwa nyuma y'umujyi wa Goma umurwa mukuru rero w'intara ya Kivu ya ruguru. M23 ikaba yarakomeje rero. Professeur Stan akaba avuga yuko Burundi mu by'ukuri bwari bwarinjiye imbere cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo ahari inyeshyamba z'abarundi nazo bwari bwaragiye buzirwanya ndetse bukarwanyiriza ibi bitero bya Red Tabara bwari bufite rero abasirikare bari kuri kiriya gihande cya Kivu ya ruguru ndetse no ku gihande cya Kivu y'Epfo. U Rwanda rushinjwa gufasha izo nyeshyamba zo mu mutwe rero wa Red Tabara ndetse no kuzishinga, kuziha imyitozo ndetse no kuzambutsa bakazigeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubano w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ukaba rero warahubutse kuva mu mwaka wa 2015 ubwo Gitega yagwaga hakaba rero igerageza rya kudeta. Professeur rero akaba yaravuze ati mu gufata rero umujyi wa Uvira ni kibaya cya Rusizi, uwo ni umupaka wose wo ku butaka cyane cyane bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihana n'igihugu cy'u Burundi. Ubu rero hakaba hari kugenzurwa n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu musesenguzi kandi akavuga yuko ibi bicuruzwa byinshi u Burundi bwoherezaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanyuraga muri Uvira ndetse yewe ikora amafaranga menshi y'amadevize cyane cyane y'abanyamahanga hamwe na zahabu byinjiraga mu Burundi ahanini binyuze muri Uvira. Ati rero mu gufata uyu mujyi igihugu cy'u Rwanda cyagize imbaraga mu buryo bwikubye kane, cyane cyane yuko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi imbaraga z'ubukungu mu gihugu bisanzwe cyane cyane bidependa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba rero igihugu cy'u Rwanda kigenzura umupaka w'amajyaruguru n'umupaka w'amajyepfo yewe n'umupaka w'uburengerazuba kugeza ubu ngubu bikaba biteje inkeke n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, ariko kugeza ubu ngubu tukaba dutekereza yuko igikomeye cyane kiyongera kuri byo ari uko umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda uhungabanywa. Professeur Stan avuga yuko mu basirikare u Burundi bwohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abishwe hamwe n'abakomerekeyeyo bashobora kuba cyane cyane babarirwa mu bihumbi. Nta mubare rero ingabo z'u Burundi zigeze zitangaza w'abasirikare babwo biciwe cyangwa se bakomerekeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibyo byateje ahanini ikibazo ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mbere hagati yabwo n'igisirikare cyabwo cyane cyane n'abajenerali bakomeye b'abaturage muri rusange bakaba batumva neza impamvu Burundi burimo gukora ibi byose. Rero ibyo bikaba binarenze amakuba yo mu mibereho cyane cyane no mu bukungu ubu bugakomeza kugenda buhungabana cyane cyane. Ibi byose bikaba byugarije igihugu cy'u Burundi na Perezida Ndayishimiye. Ubwo rero Ndayishimiye yakomezaga kugenda avuga yaraterwa iki kibombe ku buryo gufata mu by'ukuri Uvira ari kumutera bombe ku butegetsi, ku buryo byakomeje kugenda bituma ubutegetsi bw'uyu mugabo burindimuka mu buryo bukomeye. Ubwo rero ubushyamirane bw'imbere mu gihugu nabwo bukaba butazamusiga amahoro, ahanini bukaba bukomeza kugenda bumunga ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nta kibazo rero ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwatangaza kugeza ubu ko bufitanye ubwabwo n'abasirikare babwo mu gihugu, ariko kikaba gikomeza kugenda gitogoteramo imbere. Perezida Ndayishimiye n'umwe rero mu bategetsi bitabiriye isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Washington DC, tariki ya 4 y'uku kwezi k'Ukuboza. Yashyizweho umukono na Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bahagarikiwe yewe na Perezida Trump. N'amasezerano agamije rero kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwaduka mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Amasezerano asinywa akongera agateshwa agaciro. Perezida Trump akaba yarashimangiye avuga yuko ngo ari igitangaza kibaye nyuma yuko M23 cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda gifashe umujyi wa Uvira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi Edouard Bizimana akaba yaravuze yuko ibyabaye cyane cyane ngo byabaye nko gukubita urushyi mu maso cyane cyane cyangwa se gukoza urutoki mu jisho amasezerano yasinywe ndetse n'ubuyobozi bwa Amerika. Akaba yarabwiye ibiro ntaramakuru AFP yuko gusinya amasezerano ubundi ntuyashyire mu bikorwa ngo ari agasuzuguro cyane cyane kuri buri wese yewe na Perezida Trump. Professeur Stan nawe
niko abibona, avuga ati Trump yakabirije isinywa ry'amahoro ku itariki ya 4 Ukuboza, aragenda arabyasasa avuga yuko ari igitangaza kibaye kuri ubu ngubu, ndetse yewe bikaba byaragaragaye yuko Kagame na Tshisekedi ngo bagiye ngo kubana neza, atangaza yuko ayarandi masezerano y'amahoro atumye ngo abaho we ubwe ku giti cye nkawe, kandi nyamara ngo no mu gihe bari bariyo basinya ayo masezerano y'amahoro, ingabo z'u Rwanda zari zirimo kugenda zisatira umujyi wa Uvira. Professeur Sitani rero akaba avuga yuko ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryarakaje cyane abategetsi ba Amerika, ndetse no mu minsi iri imbere igihugu cy'u Rwanda gishobora no gufatirwa ibihano. Ariko ibi ngibi byose ni ukubeshya, kubera yuko ibi byose babikora Abanyamerika babizi, ndetse na komande n'amafaranga yo kuhataka biriya bice bayahabwa n'abo Banyamerika. Gusa kugeza ubu ngubu manevure y'iyi ntambara abantu benshi ntabwo bari bayumva, kandi bikaba bizarangira igice cya Centre Africa cyose gisa n'ikigiye mu maboko rero yabakomeza kurwana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Marco Rubio akaba yaratangaje ku rubuga nkoranyambaga X yuko ibikorwa by'igihugu cy'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ihonyorwa rigaragara ry'amasezerano ya Washington yasinywe na Perezida Trump, kandi yuko Amerika izagira icyo ikora kugira ngo amasezerano yasinywe cyangwa se ibyasezeranywe cyane cyane n'aba perezida byubahirizwe. Ishami rya ONU rikaba rihuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA kikaba ryaratangaje yuko abaturage barenga 500,000 bakuwe mu byabo n'imirwano mu gihe kirenga gato icyumweru, bakahungira mu gihugu no mu bihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abasesenguzi bakomeza kuvuga yuko kugeza ubu wenda Amerika ishobora gukoresha ngo MONUSCO nka force rero zishobora kwemforsa cyangwa se gushyiraho cyangwa se kuri enforcinga aya masezerano, ariko bikaba bikiri mu mvugo gusa. Turakomeza tugukurikirana 5 kandi sakaza tuje konti systeme jemezigare.